Večeras je koja to? 20., 15., 16., 11. Kako se to zvalo prije? Kolačijada. Kolačijada. I kako je to sve počelo? Evo Damire, ovako, 1956. godine u Malom Gracu je osnovano od prosvjete seminari za pečenje kolača, pravlje hrane i ručnih radova. Dolaze su žene iz Zagreba koje su pokazivale i vodile taj seminar od Božića do 8. marta. Tada su tražili najbolji ručni rad, najbolje jelo i najljepšu tortu i kolač. I mi smo točno na 50 godina, to 2006. mi smo to obnovili iz početka. Zvalo se Kolačijada, pa smo se odlučili da će biti tradicionalna martovska smotra. Kako je to počelo te godine? Prvi put kad ste napravili, kakvi ste bili? Je bilo kakvih problema ili su se ljudi odazivali? Jesu se odazvali jako lijepo. Koliko je bilo onda? Bilo je preko 20 kolača. 20. Koliko danas ima? Danas, ja mislim 16. 17, 18. Blizu smo. Da, znači zanimanje, interesiranje za to nije još uvijek palo. Za ovu manifestaciju, za kolače. Da. Morat ću i otvoriti skupo sa tim kolačima i ručne radove i kuhanje jela. Pa ćemo onda imati sve jednu večer. Hoće, kako ne, najprije se najedemo, jedemo kolače i pogledamo ručne radove. Dobro. Milice, šta ovoga u buduće Mali Gradac priređuje svojima i gostima? Misliš šta Mali Gradac s čim nastupa? Da. Imamo Dan sela 22.5. pa imamo 27. i 28.7. susrete na Baniji, pa 11. mjesec u Glini imamo koncert godišnji, ali ove godine su 15. susreti na Baniji. Mislim da će biti posebni. U kom smislu posebni? Kad bi ti rekla, onda ne bi bili posebni. Milice, to svaki put kažeš. Ali vidjet ćeš, svaki put bude posebni. 27. i 28. 7. Dobro, večeras što očekujemo od onih koji će nastupati? Jako lijepi je program. Vidjet ćeš sam, djeca imaju najviše, jer mi ovo slavimo ne kao kolače i ne znam, mi smo uzeli te kolače, ali to je 8. mart. Mi slavimo 8. mart i zato smo rekli tradicionalna martovska smotra i tu smo dali djeci. Mi imamo djecu koja imaju folklor, imaju dramsku sekciju, imaju recitatorsku, dali smo njima priliku da one ove godine baš pokažu svojim mamama koliko ih vole. Koliko gosti koji nastupaju ima? Imam Vojnić i Kostajnicu i najdalje koji su nam došli to je Viškovo, a ovo je i njihova torta. Milice, želim večeras da se svi ugodno osjećaju i da vi nastavite sa organizacijom ovako lijepih susreta, bez obzira na Baniji, bez obzira kako god se zvali. Pa sigurno, Damire, pa sad sam u cvijetu mladosti, tek nas počinjem. Dobro. Znači, bit će toga puno još. Da, hvala tebi lijepa. Hvala, Milice. Molim. Jeste vi već jeli? Da, kako? Jeste? U svakom slučaju. Je li prijalo? Apsolutno. Kao i svake godine u sjajnoj organizaciji, u dobrom društvu, u dobroj atmosferi, u dobrom raspoloženju. I šta očekujete večeras u programu? Hoćete vi otvoriti ovaj program ili? Ne. Mnogo više ima dragi dama koje su mnogo više to zaslužile u odnosu na mene svojim trudom, svojom energijom, svojim znanjem, svojim stvaralaštvom, entuzijazmom i ove godine kao i svake sljedeće godine. Hvala lijepo, kravata vam odlično. Hvala i vama. Da, ako dođe Sanja, onda nije. Dobro, načelnice, jeste vi zadovoljni sa organizacijom ovakvih susreta i svakih stvari za spomenom? Pa kao i svake godine, sve na najvišem nivou i kako ne bi bio zadovoljan. Hvala lijepo. Nemate kravatu? Misliš, znam zašto pitam. Predsjednik SDSS-a, predsjednik svega, ne,
Srpskog vijeća nacionalne manjine. Jeste vi večerali večeras? Je bilo dobra večera? Da, večera je kao uvijek u Gracu jako dobra. Međutim, ja sam se orijentirao malo na kolače, jer ja volim slatke stvari. A ovo je večeras i kolačijada i ja se nadam da ćemo ugostiti sve naše goste koji dolaze iz drugih krajeva i pokazati se kao pravi domaćin gdje možemo prezentirati umijeće naših domaćica, veseliti se dok pregače bubu talasale i mi ćemo malo otpjevati. Želim vam ugodnu zabavu. Hvala puno, prijatno.
Dobro večer i dobro nam došli. Neizmjerno nam je drago što smo se okupili i ove godine kako bi zahvalili svim našim bakama, tetkama, ujnama, sestrama, ali prvenstveno našim majkama. I ove godine uz pjesmu i ples ćemo pokrenuti bal M. Zahvaliti se najmilijima što su tu za nas i što dijele sa nama ove lijepe trenutke. Hvala vam. Ove godine sa nama su naši počasni gosti i dugogodišnji prijatelji, pa prvenstveno bih pozdravila dožupana Sisačko-moslavačke županije, gospodina Bogdana Rkmana. Do gradonačelnika grada Gline, gospodina Đuru Stojića. Pozdravila bih također predsjednicu koordinacije na Baniji, gospođu Maru Vilos. Sa nama je ova večer vijećnica SDSS-a grada Gline, gospođa Ljuba Vrga. Pozdravila bih KUD Treća sreća iz Gline. Također ova večer došao je pododbor Viškovo, Vojnić i pododbor Kristovac. Pa evo neka nam se pridruži sa par riječi gospodin Bogdan Rkman. Ja moram priznati da se u Malom Gradcu već odavno dugi niz godina ne osjećam kao gost, nego kao domaćin koji osjetim svake godine i večeras jednu toplinu, jednu energiju, jednu empatiju, zajedništvo, a i snaga i sve ostalo proizilazi iz zajedništva. Zato, dragi poštovani domaćini, članice i članovi pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Malog Gradca, draga Milice sa svojim saradnicima, hvala vam što ste nas još jedanput okupili u ovolikom broju. Hvala vam što imate i energije, duha, želje, volje, entuzijazma da nastavljate tradicije druženja u Malom Gradcu, kako onim tradicionalnim susretima na Baniji u ljetnom periodu, tako i ovdje. Hvala svima koji su potegli duge pute od kolegica i kolega iz Viškovskog pododbora, Vojnića, Vrgin Mosta, Petrinje, Siščani su ovdje. Dakle, prilika i da i kroz pjesmu, ples, igru zaboravimo na neke teška vremena, turobna kakva jesu, da se opustimo, da se relaksiramo, ali istovremeno da se sjećamo, čuvamo od zaborava našu tradiciju, naš kulturni identitet, ono što nas je čuvalo i očuvalo vjekovima. A upravo najbolji put su i ovi naši mladi, najmlađi učesnici koji su nam se prvi večeras predstavili i siguran sam da je svima nama i svima vama srce večeras samim tim startom bilo puno. Imao sam prilike vidjeti eksponate koji su u susjednoj sobi, komšijskoj sobi, kolače sa mnogo ideja, sa mnogo motiva, ali sigurno urađene sa mnogo ljubavi, pažnje i energije. Ne znam da li će biti takmičarski karakter, neke brojeve sam vidio tamo, ali svaka učesnica je sasvim sigurno pobijedila u startu, bez obzira da li neko bio prvi ili neko bio 10. Jer je urađeno sa ljubavlju, urađeno je sa maksimalnom pažnjom. Iako evo sa malim zakašnjenjem od nekoliko dana, želim da zaista iz dubine duše, širine srca čestitam 8. mart svim majkama, suprugama, tetkama, strinama, ujnama, bakama, da sve krve ne zaboravim posebno. Jer znate kako je to na Baniji i Kordunu, možda za ove naše prijatelje sa Viškova koji su dalje pa možda i ne znaju. Kaže, obično su Banijci i Kordunaši onako glume gorštake, ali neka vremena kad su bila puna sela ljudi, neko u 2 sata noći putnik, namjernik zakuca na kućna vrata i onda šta se dešava? Onda čovjek koji spava kraj ženom kaže, ajde vidi Ljubo ko je.
Dakle, ni mi muškarci, ni vi nećete dozvoliti da samo jedan dan bude vaš, svaki dan pripada vama, jer ne kaže se uzalud da žena, dama, majka, sestra, strina, ujna drži 3 od 4 kućna ćoška. Želim vam da se večeras svi zajedno provedemo, da se opustimo, da se družimo, da širimo prijateljstva i ne samo folkloraši, nego svi mi da uživamo u svemu onome što ćemo večeras vidjeti. Još jedan put hvala vam na pozivu kojem sam se rado odazvao. Želim vam sreću, uspjeh, radost i veselje. Hvala i živjeli. Pozivamo još gospodina Đuru Stojića da nam se obrati sa par riječi. Dobar večer, dragi prijatelji, poštovane domaćine, članovi Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbor Mali Gradac, na čelu sa Milicom Sanković, poštovani članovi pododbora iz Vojnića, Vrginmosta, Kostajnice, Viškova, Kulturno-umnička udruga Treća sreća, poštovani dožupane, poštovana gradska vijećnice gospođa Vrga, poštovana gospodine Gavrilović, predsjednik vijeća Srpske nacionalne manjine, pozdravljam sve i želim vam ugodnu i prijatnu večer za koju ne sumnjam da neće biti, u ime gradonačelnika grada Gline, gospodina Stjepana Kostanjevića i naravno u svoje lično ime. Drago mi je i siguran sam da večeras dijelim i vaše zadovoljstvo da smo ovdje povodom dva međusobno povezana praznika. Jedan je praznik naših žena, majki, sestara, 8. mart i u srca vam ga čestitam. Drago mi je da se čuva ta tradicija jer banijska majka, banijska žena je nešto posebno jer kroz stoljeća prošla na ovim našim napaćenim prostorima muškarci su ili odlazili u rat ili odlazili trbuhom za kruhom da prehrane porodice, a majke su ostajale kući čuvajući i podižući djecu, obrađujući zemlju i vodeći brigu o svojoj familiji. Zbog toga mi je drago da večeras ovdje se upravo u srcu Banije, u Malom Gradcu slavi praznik naših žena, majki, sestara i tako dalje. Drugi povod koji je to uveličao je svakako veoma sladak takmičenje u pečenju kolača. Milica je to izvrsno spojila, uvijek puna duha i ideja i učinila Mali Gradac večeras prijestolnicom naše manjinske kulture u našoj srpskoj nacionalnoj zajednici i na tome kao i na onome što će doći u ljetnom periodu svaka je čast i zahvalnost od svih u nas koji jesmo. Ja nemam više šta dodati nego da vas sve skupa pozdravim i kažem da će i u buduće grad Glina, jer dolje sam u izvršnoj vlasti, voditi brigu upravo ovakvim akcijama i ovakvim članovima koji vuku prema naprijed i koji stvarno šire i promiču dobrosusjedstvo, prijateljstvo i saradnju i svjedoci smo ovdje upravo da je grad Glina do sad uložio samo u ovaj prostor oko 60.000 kuna, a i dalje će. Jer one koje rade treba podržati. Hvala vam još jednom. Program su otvorili naši mališani sa igrama iz Banije, koreografa Mirostića. U nastavku ćemo uživati u pjesmi od pododbora koji je danas svakako prevalio najveći put kako bi danas bili tu sa nama. To je dakle pododbor Viškova. A nakon njih nastupom će nas iznenaditi pododbor iz Vojnića koji će se večeras predstaviti sa igrama, srpskim igrama Kumanovog polja, koreografkinje gospođe Valerije Faraga
i vidjet ćemo ih još jednom ove večeri sa igrama iz Bosilegradskog krajišta koreografa gospodina Nenada Kovačevića. Pa evo još jednom dobro vam večer i uživajte.
velikim pljeskom podržimo i pozovimo SKD Prosvjeta pod odbor Hrvatska Kostajnica koji će nam se predstaviti sa Banije koreografa Slaviše Miljoš. Ti
Danas obilježavamo 8. mart ili Dan žena, ali više od svih ostalih dan je majke. Koliko nam je važna i kakvu ulogu ona predstavlja u našem životu, opisali su mnoge pjesme i priče. Na ovom svijetu svega je mnogo, i ruža, zvijezda, braće i sestara, ali samo jedna i nezamjenjiva je majka. Poslušat ćemo naše najmlađe članove, pa pozovite ih pljeskom, ohrabrimo ih barem malo. Moja je majka kao najljepša bajka. Ona me voli, a da spremim stvari, ona me moli. Ona je moj svijet kao najljepši cvijet. Mamine maze na čistoću pazi, a tatine maze na čistoću gazi. Mamine maze jedu dok je taze, a tatine maze razbijaju vaze. Zato mamine maze piju sok od maline, a tatine maze piju batine.
svoje, kad moje majci kaže malo moje, malo moje. Svakog dana majka ručak sprema, a doručka i večere ne može da nema. I kad je nedelja i praznika dođe, zahvaljujući majci sve najbolje prođe. Sve čisto, ispeglano, presvučeno, doterano. A kad je rođendan, majka sprema tortu da počasti Sandricu, svoju milu čerkicu i ostalu dečicu. Reć majka. Majka je ljubav, zna je ceo svet, ona je vrt i u njemu najlepši cvet. Majka je sunce i kad dan se smrači, ona je najdraža zvijezda koja zrači. Majka je tema, neiscrpna, večna, ona je reč, gorda, slatkorečna. Ni u jednom rečniku nema je draže, majka je ljubav, jedna drugu traže. Došli smo do nama svima najslađeg trenutka. Uz puno muke i trugda, veliku konkurenciju svakako, naše domaćice su i ove godine nadmašile same sebe. Što zaslužuje svakako riječi pohvale i veliki pljesak. Znači, žiri je imao veliki zadatak, svakako im nije bilo lako, ali naše simbolične nagrade čekaju svoje vlasnike. Pa da počnemo od treće nagrade koje je ove godine osvojila Dragana Mraović iz Vrgimosta. Dragana, je to pjestovnika najbolja? Tko nam je zauzeo drugo mjesto, a dobro, ovo nije baš iznenađujuće. Dakle, zauzeo je gospodin Marko Mandić iz Malog Ratka. I na samom vrhu Rekla mi je dosta ne popela se Danijela Malić iz Viškova. Vi uživali u našem programu, kao i mi dok smo ga pripremali. Ovaj program bi odjavila sa nastupom domaćina, dakle nastupat ćemo Igre iz Šumadije, koreografa gospodina Dalibora Milovančevića. Hvala vam još jednom, ostanite do kraja, slijede poklončići za naše dame i poslije zabava.
Ja bih vas zamolio za malo pažnje samo. I zamolio bih mlade dame, učesnice ovoga programa, i stare dame, i srednje dame, i sve dame da dođu pod cvijeće na binu. Hvala.
Sve sam, jesam. Da vidim, grupu. Turci, probaj da ovdje, što više može ići. Svakog. Sebe i mene. Aj sad mene. Gle. Nemoš tamo, odeš tamo blizu pa slikaš. Odeš tamo blizu i
Prvi su na tome Sisačko-moslavačka županija. Dođe predstavnik grada Gline. Dođe predstavnik ili predstavnica Crvenog križa Gline. Zahvalnicu dobija Nataša Stijak iz Kostajnice. Također dobija Dragica Savić Viškova. Za sudjelovanje u manifestaciji zahvalnicu dobija Brankica Mađarić Glina. Ljubica Ivatović, treća sreća. Irena Bekić, Kostajnica. Željka Marčenko, Mali Gradac. Kristina Vučković, Mali Gradac. Dragana Petrović, Mali Gradac. Dragana Petrović. Također zahvalnica ide i gospođi Mari Vilis, Petrina. Zahvalnicu dobija Milica Miletić Viškova.
ručnom vrginmostu. Leona Marčenko, Mali Gradac. Ana Cestarić, Mali Gradac. To bi bilo to za večeras. Ja vas molim da ostanete uz zabavu, da se zabavimo. Hvala.